Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Langi kirtong kibe khonye ke election MDC na umroy constituency kibikin thop uba MDC na kaseng Congress uba is na hing na ko Voice of the People Party berkasamla na Pishi Shamarwen ke kirtong jaga UDP kimshim lawan mi satya ke common platform kabla penlong na kasenjuk kisan shnong hamadan nileka jong football lias lut ha kanyo te urampang araja pausan kerbahi kirtong kila poisha ni common platform kilang tang uba George Billingdo uba di kirtong Shimet berubah rangkin sai karbuki uberi kertong jang NPP. Kishnong kul penlong ke common platform bikin top ya kishnong Minri Umsning, kishnong Madan Retiang, kishnong Liars Lut, kishnong Kueng, bat kishnong Itso apa namar bikin lam kishnong ikwa bikin tip bat kinyo sngo ikin ya jutang jui kertong yikun election MDC ayu kidan man pensngo syakipad ba. Jingwan junga syak ni Kelempung penihun ya ke MDC ke long rengkat kinongrim ke baskem. Kamtam habangai kumu MLA berem jangni konsensi mengenang kam shibun ba ke na kebenta ke konsensi ke jongi hamu syong ha kesuki MLA ne MDC ke jige kle kilong ki boper kamtam katkum kritisan syar belabu negeri India hamu yang na kebenta ke council ke kendo siap ke riti ke dustur ke bam ke repten rai ke kolshor ke jongi ringkat ban kijungi bengidon hapo konsensi na kebenta ke yo kam yo jam na kebenta ki klau ki betap na kebenta ki telung bat ki we ki bengidon kam ban ya theri time ber wanra ya ki jia tai ki beper hapo ke council bat shabar jong karu pumjo habang ape ya konsensi la jong ngai iru ye jing ket kle ji ki babun ba kilong ye hag ba kum kilong kumi kilong pa idon kata kaji ang nur ban kentiu le jong kajai ke kenja le jong ki kur ki khar bat kham tam na ka menta ka temri boy ka brus ba habun ba kilia na ta daw ngasko ba na ngala benok semyang kum MDC jong ni konsensi ila ba trishitom na ka menta ka lewe jong pai ba bat kham tam na ka menta ka ni ka dong thain ba ka jai ben re hi pro ko we kamat ka beningkong ka bu ka bangabu haladi ka long ba ngiladon kam ya kawai ke school ban ai jing hikai na ka benta kinok sen char shnong ku jung hagi ya lenti junga hagi sansnem bat kham tam hagi ni arsnem ki ba ngam don shu ak shukiru ka bangiyo ban ya hakaleng jogri khasi jentia ngai i baladon kam bagen bo ya kawai ke school ai jing hikai ban pen ko bor kham kerpang shu ki baro kinok sen char shnong ya kilong kumi ya ki samla Kerpang eru ki samla bagin long ke belakre bagin shipti kum ki nong yalam jong ki snong hadian hubun namar ki ang ki badan benta ki besertap ha ka bukut ka bu jing ki nong secar snong nada ki mla ban ai jumut ile jong ki pai ba nong shong snong bar kata di ka we ka mat ka bening kong karep ten rai ka di ka baar ka ba ngaso bangin hab ban ya kren namar lengba kerti bat khendo bat ki jing penon kam jong ki nong rep ya ki polisi ba pentrai kam da ka sorka mentang nyihapan pai sekadap tenrai namar kani mendai bengi keren tang kejala wat sepo ke United Nations su ngilai keren ni kani ha ka ba kadap tenrai kandai ka we na kita kimat ki bedon kam na ka mta jungi ban penklain menyada ya kani ke jingkala ja kamariang ban penbit penbiang ya ka bam na ka benta ki duk isuk bat kham tam ban aibor ki nong rep ki jungi ha ka jinglok emeli ki junga ngala ru ban kentiu ya karai amngar Handloom and Weavers Cooperative Society ha ka ba menta kani ketirjan ka tanjan ba ketir sai ke jungi na kani kedong kala kiu syadu ka nam ka burom jogri India pro kowe ngirong dan kam ban pen klanya kani namon nglei ba ko sarkar jela ha ki khniat snam ki bladep kam sim lala ban pai khmat na ka menta kani kedong ka thang ke jungi bangi ong kalam mingi jogri bhoi bar kowe ke bruspa ha ka bai de ba ketir sai bat ka tanjan ngirong kam ban nang pen kiu susu ka bam ten rai ke jungi bat kani kanwan da ka bangi pen klan bat pen ko bor ya kinong rep bat kinong sengkam sengjam ha ni kadong katain bang snow ba kum ka dis council ni hab ban thau kila tunti bangin la ban prat nanti pat sya ka sor ka jela na ka benta kini kimat ki bodon ka
Pi ke jing don juga haki parti ki beper kala ailat engar bungan sotu ya ki nong ilam ki babun ki badan ha jela kerpang ki nong rim trekam ki jongki na ka bentau pai ba hagi UDP nilai persiang bani don dekat ke deru ke parti ki baseng ipa andai ha ki nong ilam ki la pai no da kumwe bat kim don syuk ta nong rim ka bau nong ilam bala seng labu ya ke parti baki ba la pnia ya ni ke parti la bun senam lada kim don syuk ta nong rim ngaso ba mga bakin kesem ilai mino house ne ma arjar khatwe hak por ngi don hak parti kongres nilai trish tom na kamta ka parti kongres ndrei ka jitre lang jong ka kongres pa NPP bat khamtam hawang nilai bamenta kum ka parti kongres kala hiar bat kamyo syu ki jingshania jogi pai ba bala sa stang woi MLA ha ka assembly kani glalong ke ke panisha bakum ki pai ba kim mon syu ya ka parti kongres hak parti TMC nilai trish tom ndrei bingi pet na ka seng ndai haba ka parti pat adin je result jong sem aja apulai kala penihar no le jong kalama harni ke jela ke jungi ngiru hapok konsensi ngi bansi ban penihar no le jong kalama ndai ngesu ya ka parti TMC ke balamat kala ra himat ki jura ki jungi hadu ke yung dorbar parlimen na kata ban kentiu ya ka tin kasi bat garu hapok ka khnet ke bapra jong ki yung dorbar o jong ka riti sensyar ndai kini baro kilom ke jiat inti bangan sutu ba ki nong ilam ki boper ki don lagi jong ki jingi bat ki seng san hima ki don lagi jong ki mat rekam ndrei ngaju ong borobor habale tai ludu nang te na jela jinjar bang syanguj besen mengi kim ki pai ba de hang ni ba ko munang ilam jong ni konsensi ke jihikai ke mengiyo ni ki pai ba san senam kolong bangangan syania ki pai ba baki pai ba kan syania de hang ni ngeng ha kan urum la jong nam ta kan konsensi ke bai pa jong ai la layai hak ni konsensi la lai pesan senam kenti ke jing ke jong de ke jing Kristen jong pai ba menata ke dawan pai biang seng ni lempung pat hak no dum la jong bangniang nam tau pai ba jong konsensi klem na long kita ke syakri jong ki parti ndai long pat syakri jong ki pai ba ko bre siput te alor ke jing keli ka be dei bat ke jing troi kam jong ke isi bat ki jing duna jong ka dengan sengeu ya kaban pensyai kumne baka executive committee jongi balai alam dari NPP ngilayo ya kebengin trei ya bengin le ya bengin sna ya sipun ki an ki bayadei pandang pene pandang pensa ya ka witi ke dustur jongi ukun khasi khara tidak dengan pai segejing duna ngasngu ban ong kam nemdon gejing duna hari kepakosan kalong ya ka bengin nang yai pen pha susu ha ka bengin nang pen klain ya ka de ka riti ke dustur ya ka bamangi ngili praktis nadu mendai kulong kuma ki paralok longsong snong kum ka jing ya tip lang hangne baro hadin bangala job kum MDC for election kat sabangilet kat sabangiwan Syakis long beper po moy konsumsi ni jukren ban pene ban pensa ya ka kendeu ka siap bat ngasngeu ban ong ngeu si on dala poy hangte ngimpat simladon ya katakaan kabayade bat ka kendeu ka siap dei halor katakaman has executive committee ngara ya ka jinlamun ban penkre ya ka landil bat hadin ngilapas ya kalantil bat mentangi la yo ya ka asen na gobernador mentangi la don lagajong kalan aks ki paralok nong soslong bait kat ya bingidon hagne repor ngas ngeuru ya ka banya tu ipi ya ki achievement jong ka executive committee kabalalam daga NPP haga bede ban pene ban pensa ya ka kultur bat ka identity kajongi kum kikun khasi khara namar ki pai ba nong song snong ngatip ha haba pi pha yau MDC sapa district council pim don jing kbi lenti bau MDC un wan ra kampenroy kata ga de jing sisa hari abangi pha yau MDC sapa district council kabakong san kalong ba un pene un pensa ya ka riti ke dustur ya ke banda kalian ki kun kasih khara ngilaju praktis nadu kipor jong umen barim te haba pai syagene kaman ngas ngeu ban ong
ai kublei sikat dei nega inde ka bai ke jongi kabala ai ya nega district council na marngas nguthu lem da dei bagadon nega district council ka jaj buri jongi le se kala banjano nasla jong ne pertai ki babun ki jaj buri hang ne asla pertai ki bala jano ki bakaktin katli ke jongki om siem layak krensu namar bakim don ki an ki banyada kerpang nagam tak jongki hari ngas pat ban ong ni ay kajing snungu ubak raw yau play bangi don yak ne district council kajing don kajongi ne district council kalau rap sikat dei hakaban pene pensa ngasneu ban ong ai kublai kerpang ya baro hi ke executive committee giblai no sadin ngan om kentho ai namar ngadai ubriu ubom junang ruban kentho ya gajing trikam jonganu no executive committee henry ngasu ong na du ubang ilayo ya ka district council house nem siejar hendai spa san puar nga ai kublai kerpang ya baru ki executive committee giblalik no ngasim bamakilu kile troisitom hadu kata-kata hagaban penne hagaban pensa ya ka riti ke dustur jongi kum ukun khasi khara namar kata nga ong bakan om bangan keduti hari ka bakong san kalong bangin ya troilang ngidon kam ya ka ji troilang ngidon kam ya ka ji troilang ji wei pai wei nakabata bangina penklan iya kan negariti ke dustur ke jongi ngaju ong ini kentin la dengi ya teli ngin yang sapret kemut ngin sakelon namar kata kum ke jaj pun riu khasi ke bai ke jongi ngakwa bangin don ya kemensim ke ji kemensim ke ji teli kemensim jong kajing yalong kawe ki parlok long soslong bai hadin banglapoy hapok district council kum uway laki executive members jong kakasihil autonomous council ki babun ki an ya kabamangilu ngilayasna ki bayadei banang penek banang pensa ya kan ya kariti kedustur jongi ukun kasih kara kawai naki major achievement ya kabamangi ngilap yo ru ya ka asen na gubernur kadai ka administration of Ilaka Amendment Acts Hajar Pulai hakane ka Amendment Acts ngilanang penklan susu yakidor barsno but hakane ka Acts ngila itu de yaki dor bardong hakane ka Acts ngila itu de yaki senglong komisno na marbangi snutu baki long kemi haposno idon ya kabenta ka bakrau naga benta ban kentiu ya ka imlang kasalang ban wanra ya ka syongsuk ka syongsan hapo la ka jong ka snong den namar kata ngila recognize ngila itu lang hakane ka amendment ya kidor ya ki seng kentraisno but haga juga por ngila itu de ya ki seng samlasno hakane ka amendment sakaway ke pengilayo ya ka asan no gubernur kata gade ka Khasihil Autonomous District Council Regulation and Admission of Land Act Hajar Puwe kumbangaong ngilayo ya ka district council na muslim sejak ndai spa sanpu bat minta hakane ka por ke jongi ngidang yo ya ka ne ka land act kane ka song ne ka land act kalong banyada ya ka jinglong try ke jongi halor ka kendo ka siap sakaway naki amendments ka bangilayo aban pas hagan ka term ke jongi kata ka de ka khasi social custom of lineage amendment acts Hajar Pulai hakane ka Hajar Pulai nilanang penskem susu ya ka matrilineal system kabalong kum ka cornerstone ya ka khasi lain ngisnau thu bangiyo yang nega district council
na mar bangi dei ke jaj penriu ka bakerpang bat ia ka jing long kerpang ke jongi on i leng baga jing ai jaj ke jongi syai me jan baro ane ke jaj penriu hasla jong ne perthai ngi ai jaj syau pa bat dei tang hang ne po ri jongi bangi ai jaj syai me tagadau hagane ka step ngayeng ya ka bania thu ya pri ban na galiang ka district council ngilang penklan susu ban ai jaj sai me bat na galiang jongi ko ka district council ngasngau ban ong ngi persya wat ya jing ai jaj syau pa namala dengi ai jaj syau pa ngi snutru bagariti ka dustur jongi kumkun kasi kala bandu no bat kala de ban yalam bakla haga bede bat kasyong ha kasyong man nga kermen skam bagini gilong kumi gijongi ru haga ne kasngi ngin ya menjulang ban ai jaj syai me bat kan ne ka step ru ko bangawan nang ne kalong ban ya tu ya pri bau MDC jong pri ukwa banang penklan susu ya ga jing ai jaj kejongi syai me ladanga ong kumta hadin bangila le kumta ngiyo ilang bagi terat patai kubor bagi don ki political parties ki balaya mi syakmat ban persya ya kata ngakermen skam ngayos ngatip bapiyo i lang bagi terat patai kubor badon ki baong balai ka district council kantu kelar ya gajing aijaj kamut kat bamon lada ai syau kepala syak kemi kadai kakam personal jongai don ki baong ta nagaliang MDC jong umroy konsumsi u persyae ya kata bat hangane ka step ngasngau banong baladaw no ba aijaj syau kepa next executive committee hadin bingin sa prombiang hadin ka arusau torik ngin sa prombiang ya ka executive committee na maringi sautu baga parti jongi saisin kalwan biang hagapor ngapan ya kajing kersian napi ba next executive committee ngin nang penklan susu ya kajing aijaj say may baladaw no ba aijaj syau kepa ngasngau ban ong bangin om itu su kumu kasi ngila bandu no kumu kasi general bandu no iya kijing mentuai ki baha baro kumu kasi